Mbasuhuza kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi bacu mwese mudukunda kandi mudukurikira, nizere ko mumeze neza cyane, murakaza neza muri Sanganike ya Empire. Nijoro ridasanzwe n'itangazo ryihutirwa ritumye muri aya masaha nanjye mvuga ati byanze bikunze ngomba kuribageza kugira ngo muze kuriramukiraho abandi kandi barirarane kugira ngo bamenye izi mpinduka zikomeye cyane ku bigendanye n'ihinduka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli. Murabizi ko mu minsi yatambutse ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli yaba essence ndetse n'amazutu byagiye byiyongera, ndetse benshi bakomeza kugenda bijujutira iri zamuka ry'ibi biciro. Ni nako kandi amafaranga y'urugendo yagiye yiyongera, yaba guturuka mu ntara kwerekeza mu mujyi wa Kigali ndetse no mu biciro bigiye bitandukanye, yaba ari kuri moto, modoka zitwara abagenzi mu buryo bwite ndetse n'imodoka navuga rusange, ibiciro biraza kugenda byiyongera. Aha rero navuga ngo ni itangazo ritari buze gushimisha by'umwihariko abanyarwanda, kubera yuko ubu nanone RURA ikaba imaze gusohora ibindi biciro bishya bigendanye by'umwihariko n'ibikomoka kuri peteroli. RURA rero akaba ari urwego ngenzuramikorere, rukaba rumaze gutangaza ibiciro bishya by'ibikomoka kuri peteroli muri iri ijoro. Nijoro navuga ko benshi mu banyarwanda baba baryamye, cyane cyane baba mu gihugu, ariko kandi ababa mu bihugu byo hanze baba bagikanuye bavuga bati ese n'ibiki biri kubera mu Rwanda. Navuga ngo rero ni inkuru idasanzwe. Aha rero nakubwira ko ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli bishya, aho litiro ya lisansi yagumye ku 2,938 by'amafaranga y'u Rwanda, mu gihe litiro ya mazutu yo yavuye kuri litiro 2,205 by'amafaranga y'u Rwanda ikagera kuri 2,927 by'amafaranga y'u Rwanda, bigaragaza ko yongereyeho yongereyeho amafaranga 722 y'amafaranga y'u Rwanda. Ibiciro rero bishya RURA ikaba yabitangaje muri iri ijoro. Ndi kubabwira ibi ngibi itariki ya 5 Kamena, bikazatangira gukurikizwa ku ya 6 Kamena 2023 saa 12 za mu gitondo. Ibiciro byaherukaga bikaba byaherukaga kongerwa ku ya 16 Mata 2026. Itangazo rero rya RURA rigaragaza ko aya mavugurura y'ibiciro ashingiye ku mpinduka zagaragaye ku isoko mpuzamahanga, hanitabwa ku ngamba za leta zigamije gukomeza kubungabunga urwego rw'ubucuruzi bw'ibikomoka kuri peteroli ndetse no kugabanya ingaruka ku bukungu ndetse no ku baturage. Ni itangazo rivuga ko ingamba za leta zagize uruhare mu kugabanya izamuka ry'ibiciro bya lisansi n'amazutu ku masoko, bituma bikomeza kuba hasi ugereranyije n'ibiciro byari kujyaho hashingiwe gusa ku miterere y'isoko. Iyi nkunga rero ikaba rero igamije gufasha urwego rwo gutwara abantu n'ibintu ndetse no kugabanya ingaruka zishobora kugira ku bukungu muri rusange. RURA ikaba yahamije ko ibiciro by'ingendo mu modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange bizakomeza kuba uko bisanzwe. Iti rero ingamba za leta zo gushyigikira uru rwego zizakomeza gufasha abatwara abagenzi guhangana n'izamuka ry'ibiciro bya peteroli ndetse no gukomeza gutanga serivisi z'ingendo ku biciro bibereye abaturage. Ikaba yahamije ko izakomeza gukurikirana hafi impinduka ziri ku masoko y'ibikomoka kuri peteroli ku rwego mpuzamahanga mu karere, kugenzura itangwa rya serivisi zinoze ndetse no kugeza ibikomoka kuri peteroli mu gihugu hose. Intambara ya Amerika, Israel na Iran ikaba imaze amezi agera kuri 3 itangiye, niyo yabaye intandaro cyangwa se imbarutso y'itumbagira ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli, kuko yafunze umuhora wa Hormuz unyuramo 20% by'ibikomoka kuri peteroli bikoreshwa ku isi buri munsi. Ku ya 5 Kamena 2026 akagungu k'ibikomoka kuri peteroli bidatunganijwe kakaba kaguraga munsi y'amadolari 100 y'Amerika. Reuters yanditse ko kari hagati y'amadolari 98 ndetse na 95. Iri tangazo rero rimaze gusohorwa na RURA muri iri ijoro, rikaba rivuga ko urwego ngenzuramikorere RURA rumenyesha abaturarwanda bose ko guhera ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 saa 12 za mu gitondo, ibiciro ntarengwa by'ibikomoka kuri peteroli bivuguruwe mu buryo bukurikira. Lisansi ntigomba kurenga amafaranga y'u Rwanda 2,938 kuri litiro. Mazutu ntigomba kurenga amafaranga y'u Rwanda 2,927 kuri litiro. Ayo mavuga rero ibiciro akaba ashingiye ku mpinduka zagaragaye ku isoko mpuzamahanga, hanitabwa ku ngamba za leta zigamije gukomeza kubungabunga urwego
n'ubucuruzi bw'ibikomoka kuri peteroli ndetse no kugabanya ingaruka ku bukungu ndetse no ku baturage. Ingamba za leta zagize uruhare mu kugabanya izamuka ry'ibiciro bya lisansi na mazutu ku masoko, bituma bikomeza kuba hasi ugereranyije n'ibiciro byari kujyaho hashingiwe gusa ku miterere y'isoko. Iyi nkunga igamije gufasha urwego rwo gukora abantu n'ibintu no kugabanya ingaruka zishobora kugera ku bukungu muri rusange. Ibiciro rero by'ingendo mu modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange bizakomeza kuba uko bisanzwe nta gihindutse. Ingamba za leta zo gushyigikira uru rwego zizakomeza gufasha abatwara abagenzi guhangana n'izamuka ry'ibiciro bya peteroli no gukomeza gutanga serivisi z'ingendo ku biciro bibereye abaturage. RURA ikaba izakomeza gukurikirana hafi impinduka ziri ku masoko y'ibikomoka kuri peteroli ku rwego mpuzamahanga no mu karere, kugenzura itangwa rya serivisi zinoze no kugeza ibikomoka kuri peteroli mu gihugu hose. Bikaba byakorewe i Kigali ku ya 5 Kamena 2026, akaba ari Rugigana Evariste umuyobozi mukuru wa RURA, akaba ari urwego ngenzuramikorere ariwe wasinye kuri iri itangazo. Benshi rero bakaba bakomeje kwibaza ngo se izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli muri rusange rizagarukira he, dore ko kugeza kuri ubu ngubu ingendo ndetse n'amafaranga atangwa kurebana n'urugendo yaba ku binyabiziga birebire cyangwa se ibinyabiziga nk'imodoka ndetse n'amakwasiteri bikomeje kugenda byiyongera, ari nako kandi ku mamoto muri karitsiye naho ibiciro bikomeje kugenda byiyongera. Benshi bati gahunda ni guma mu rugo ujye aho byateganijwe ko ugomba kujya, umurengwe usigare mu rugo. Nguko uko gahunda zifashe rero, rikaba ari itangazo rimaze gusohorwa muri iri ijoro rihengereye rwose abanyarwanda baryamye, risohoka mu buryo butunguranye, rigaragaza ko hari ibiciro bishyashya byasohowe n'urwego ngenzuramikorere RURA rugamije kugenzura imirimo imwe n'imwe ifitiye igihugu akamaro. Ariko kandi reka nsoreze kuri aka kantu babwire ko Rwamagana abantu 38 batawe muri yombi bari gusengera munsi y'urutare. Uti ibi byagenze gute rero? Amakuru atugeraho ni uko abaturage bagera kuri 38 bo mu turere dutandukanye batawe muri yombi nyuma yo gufatirwa mu bice bitandukanye by'akarere ka Rwamagana bari gusengera ahantu hatemewe, harimo n'aho leta yari yarafunze ikoresheje beto. Abaturage bakaba bafashwe rero kuri uyu munsi, abagera kuri 46 bafatiwe mu murenge wa Kigali mu kagari ka Cyanya ni mu ishyamba. Abakristo bahimbye izina rya Senga usubizwe. Muri aba baturage rero 46 bafatiwe mu ishyamba barimo abagabo 12, abagore 34, barimo abagore 10 bonsa n'abanyeshuri 10 biteguraga ibizamini bya leta, nabo basibye ishuri bajya gusenga kugira ngo Imana izabafashe ko babone amanota meza. Abandi baturage 22 bo bafatiwe mu murenge wa Gahengeri mu kagari ka Kagezi ahari urutare rwa Samatare. Uru rutare leta yari yararufunze ndetse hanamenwa beto mu rwego rwo kuhafunga neza, ariko abakristo bahamennye bayikuraho binjiramo imbere. Bafashwe rero harimo abagore 5 bonsaga. Umuyobozi w'akarere ka Rwamagana wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu ni Kagabo rwa Munono, akaba yabwiye itangazamakuru ko abaturage bafatiwe ahantu hatandukanye barimo gusenga, aho abenshi ari bo muri rusange bakomoka mu karere ka Rwamagana, hakazamo n'abandi baturutse mu turere dutandukanye. Kavuga ko abenshi ni aba Rwamagana ariko harimo aba Kayonza, Nyagatare na Gatsibo. Aho basengeraga ntabwo ari ahantu hemeye ho gusengera kuko ni ahantu mu ishyamba hashobora kubashyira mu bibazo. Ahandi rero muri rusange babafatiye ni ahantu mu turere twa mu rutare rwa Samatare, bakaba barahafunze kuko ahantu habi hashyira ubuzima bwabo mu kaga. Bakavuga ko bibabaje rero kuba abantu bajya gushakira Imana ahantu hatewe. Visi Meya Kagabo akaba avuga ko uretse kuba bakoze ibitemewe harimo no kwigomeka ku byemezo bya leta bakajya gusenya ibikorwa remezo leta yubatse kugira ngo binjiremo bahasengere. Yatanze urugero ku buvumo bwa Samatera aho leta yatanze arenga miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda mu kuhubakira neza kugira ngo irinde ubuzima bw'abo baturage, ariko bakaba bagiye kuhasenya. Avuga ko ubutumwa bwatangwa n'uko Imana idashakirwa mu buvumo, Imana ntabwo ishakirwa mu ishyamba, nta nubwo yashakirwa ahantu hashyira ubuzima bwabo mu kaga, kandi na leta ntabwo ibyemera. Buri wese akaba azafata Bibiliya